Radio Brač. Imamo goste u studiju i ovaj put govorimo isto tako o vrućim temama ili vrućoj temi, to su te koncesije nesretne na obali, otocima. To se više ne pretvara u sagu o Forsajtovima, to se pretvara u dramu. Pa evo, sa nama je udruga koja je sve veća i veća, pa se čovjek pita gdje će završiti sve to skupa. Javno je dobro, zvuči dobro, a hoće li završiti dobro, vidjet ćemo. Vladimira Baskarel, želimo vam dobar dan. Dobar dan. Evo, doveli ste mi goste u studio. Došli su kolege iz inicijative Javno je dobro, Željan Jurlin iz Keksa iz Kaštela i Srđan Marinić iz društva Marjan. Mi smo zajedno radili na pravilniku za koncesiju u županiji, znači udarna grupa za taj pravilnik. Mjesec dana smo izgubili da on izgleda onako kako izgleda danas. I ono što nismo uspjeli dogovoriti još od 8. mjeseca je tko će predstavljati udruge i civilno društvo u povjerenstvu koje će određivati dodjelu koncesije. Ja bi sad dala kolegi Željanu da dalje kaže naše želje i šta smo tražili i ostalo o tome. Eto, brzi smo odmah mi u glavu, nema tu sad velikih najava. Ajde da čujemo. Pozdravljam sve slušatelje, inače ja sam iz udruge Kriznikov Kaštelanski stožer, ali i iz udruge Dragovoljačko-braniteljske Stina Pradidova iz Kaštela, tako dvije udruge. Mi smo javnosti obećali da ćemo na kraju izrade toga pravilnika dati neko službeno priopćenje kako je to sve, jer na početku smo pohvalili župana i samu inicijativu županije da nas uključi u taj radni tim za izradu pravilnika. Zahvalili bi se i sada na kraju, međutim moram reći da nismo zadovoljni. 99% stvari koje smo mi sugerirali županiji u izradi pravilnika su prihvaćene, to moramo reći. 99 sigurno posto su prihvaćene, međutim 1%, taj 1% koji nije prihvaćen, on se na kraju pokazao najvažnijim i najbitnijim i oko toga ćemo se godinama izgledati. Uvijek je to tako, Stinko, moj u politici. Da. Ajde, a dobro, što se zapravo tražilo, se može znati? Spor je nastao, znači to što nismo riješili je, a i rekli smo županu da čak i smatramo da je to čak i njemu podmetnuto, pa njemu na volju kako će se s tim nositi. Mi izlazimo s tim u javnost i izrazit ćemo svoje nezadovoljstvo, znači ta komisija, povjerenstvo za dodjelu koncesija je po nama malo reći tragična, upotrebe možda čak i neke druge izraze, ali ostanimo na tragičnom. Znači u to povjerenstvo ušli su gospodin Markusović, iza kojega stoju bezbrojne devastacije, čak stoji pravomoćna presuda. To je, mislim, katastrofa. Evo, ali kolega će reći nešto više. U toj komisiji je znači i gospodin Horvat, koji je od Keruma opet u rodu od Keruma i tako dalje, i taj famozni sporni član, što se nas udruga tiče, sporni član je gospodin Bertolino. Njega je, recimo, Šogelja ispred županije na kraju toga samoga izrade pravilnika pohvalio ga je u izradi tog pravilnika, mada Bertolino uopće nije ni sudjelovao u tome. Faktički daje par korekcija koje su bile korektne, ali nije uopće sudjelovao i on je njega pohvalio, iako nije bio u tom našem, ajmo reći, timu, nije bio ni angažiran, ništa. Onda smo već vidjeli gdje to vodi. To se pokazalo nažalost točnim, ne samo da se radi o ljudima koji su u debelom sukobu interesa,
nego kao što sam rekao ima tu još puno težih kvalifikacija i nismo zadovoljni što su županija, znači tog jednog člana što je on nepromjenjiv. Mi smo isključivo tražili da taj član bude promjenjiv, znači član udruga da on bude promjenjiv, kako smo mi inicijativa Javno dobro sa preko 20 udruga i rastemo svakodnevno. Neke udruge, evo moje kolege imaju čak u svojem udruzi u statutu imaju znači pomorsko, oni imaju dozvolu za pomorsko dobro, jel? Tako da bi oni se morali malo više pitati, imaju recimo struku, imaju znanje. Jer se ovdje radi o borbi za sitne male interese Mate, moje rodice, moga sina, ili se radi ovdje o globalnom kapitalu, to me interesira. Ne male interese, ne male, velike interese. Malog kapitala. U ovom trenutku Marko Bertolino predstavlja udruge u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Marko Bertolino je i do sada bio član te iste komisije i sudjelovao je i odobrio je koncesije na Benama i na Kašjunima koje su poništene zbog nepravilnosti. Znači predstavljati nekoga kao stručnjaka čija odluka je nakon toga poništena zbog nestručnosti je smiješno. Pogotovo je smiješno predstavljati čovjeka koji je ušao u stručno povjerenstvo kao neko koji je u županiji bio vijećnik i odlučivao o tome 5 godina i onda kad je to prošlo sad više nije vijećnik, ali sad će on predstavljati udruge. A nije s nama. On je samo u pokretu otoka koji ne surađuje sa ostalim udrugama u Splitsko-dalmatinskoj županiji. O koncesijama koje su poništene i u kojima je Marko Bertolino dao svoju suglasnost su najveći problem ove ispod Marjana, znači Splitske, a Marko Bertolino je Splićanin. Eto. Pa evo, s obzirom da je ovi su najspornije plaže, su Splićanima su to najpoznatiji su ti problemi sa Benama koji traju već dugi niz godina, a dakle tu je koncesionar, zna se ko je koncesionar, da je Kerum, odnosno članovi njegove familije. Ono što je apsurdno to je da se ovo ljeto nastavio je, bivši koncesionar nastavio s radom iako je koncesija poništena. Dakle, on je radio bez koncesije, auti su se propuštali, septička jama i nakon dugog niza godina nije sanirana. Ljudi misle i dica koja se tamo kupaju doslovno na pola metra od mora misle da je to neki potočić, međutim to nije potočić, to su fekalije koje izlaze vani. To sam ja mislio da je potočić. Septička jama prepuni. A sad šta je najveći apsurd, znajući šta i pretpostavljajući šta će se dogoditi, dakle koncesija je istekla 31.1.2017. godine. Nitko nije obadavao na naše dugogodišnje traženje da se između ostalog sanira i ta septička jama. Znali smo šta će se dogoditi, upozorili smo na to Ministarstvo zaštite okoliša, upozorili smo na to i upozoravali i javnu ustanovu i sad u postupku prije dodjeljivanja nove koncesije javna ustanova donese dokument gdje daje svoje uvjete. Ja ću sad citirati šta piše u prvoj točki. Prije izdavanja koncesije potrebno je da davatelj koncesije utvrdi stanje septičke jame objekta restorana te ju nakon toga sukladno propisima adekvatno sanira. Mislite da je sanirana? Ne, nije sanirana, a koncesija je dodijeljena. Znači, sve ovo je prošlo kroz to stručno tijelo u kojem sjede ljudi, između ostalog i Marko Bertolino, koji je jako dobro sve to znao, koji je osim toga još i stručnjak za to, pa ako čak su i mediji pisali još prije godinu dana o tome, jama na Benama pušta, kupači se guše u smradu, to je samo jedan od problema na Benama. A imali su para tamo za uređivati putiće, graditi ove za rođendane objekte, pilat stabla. Točno, i to je jedan problem. U toku dodjeljivanja koncesije je trajao inspekcijski nadzor građevinske inspekcije zbog
više od 15 postavljenih objekata, doduše to nisu građeni objekti, ali oni koji su građeni, koji su dodijeljeni u koncesiju tipa restoran i onaj WC, i oni su prošireni i nadograđeni. Ja ne mogu reći da je to nezakonito jer još uvijek ne postoji rješenje građevinske inspekcije, ali u svakom slučaju znamo da je inspekcijski nadzor u tijeku i dakle pored svega toga što se događa, to stručno tijelo sve to zanemaruje i stavlja sa strane i ponovo dodijeli koncesiju kome? Sinu od predsjednika županijske skupštine Igora Sapuna. Vi ste meni spomenuli građevinsku inspekciju. Ja još nikad nisam vidio uživo da postoji građevinski inspektor ni njegov broj telefona. Ne znam mu ni ime. U cijeloj Hrvatskoj nisam pronašao niti jednoga. Pa me interesira koga vi to spominjete. Evo, mogu ja spomenuti. Šefica je Vesna Bućan. I ko je ta žena, kako izgleda? Ona je šefica građevinske inspekcije u Splitu. Evo, ja vam samo mogu ovdje... Ima li ona telefon? Naravno da ima telefon. Pa možete mu reći u eter njen broj? Evo, ne znam ga sad... Ne javljaju na telefon, ne javljaju se, niti odgovaraju na mail. Ne, oni, to je još od Mrak-Taritaš. Tako da se ne iznenadite, nisu dužni komunicirati s javnošću. Možete im samo pisati. Pa ja vam sad upravo govorim da ta žena ne postoji, da ne postoji njen postav, da ne postoje ti ljudi. Ovako kako je koncipirana građevinska inspekcija, oni apsolutno ne postoje. Jer ne izlaze na terene i ostalo. Na ovo što je Srđan pričao o toj odluci, znate u čemu je problem? Znači, za te bene je član komisije bio Marko Bertolino, koji je odobrio tu koncesiju, bez obzira na sve ove nepravilnosti koje je Srđan naveo. I sada, on je bio imenovan od županije. I sada, nakon par mjeseci, taj isti Bertolino bi trebao predstavljati predstavnika udruga za cijelu Dalmaciju. Mi smo udruge. Mi smo to neko građansko društvo. Eto, čuli ste, ako imate neko pitanje, želite se priključiti u ovaj razgovor, javite nas na naš telefon 631-144, a s obzirom da imate mobitel, onda ukucajte onaj čuveni 021 i evo, sudjelujte u razgovoru. Kada je crno sve, ti samo se sjeti mene. Ako tuga nađe te, znaj da mene isto je. Sve oči što vide već znaju da samo tuje mira mi ne daju. Svaku noć i dan sve druge da ruke mi daju. Ne želim samo tvoje mi trebaju. Tako volim što te znam. Kad ne možeš protiv sebe i kada me trebaš ti, ja uvijek sam tu za tebe. Ako tuga nađe te, znaj da mene isto je. Sve oči što vide već znaju da samo tvoje mira mi ne daju. Svaku noć i dan sve druge da ruke mi daju. Ne želim samo tvoje mi trebaju. Tako volim što te znam. Što te nema, ja sam izgubljen, što da radim tu. Kad te nema, kao pregažen, ostavljen na dnu.
gledaju, svaku noć i dan, sve druge da ruke mi daju, ne želim samo tvoje mi trebaju, tako volim što te znam. Javno je dobro, naša tema danas, tu je normalno vruća tema koncesije u gradovima obalne, otočke koncesije. Pitanje ima li kraja? I sad mene interesira ko je to, jer su to Hrvati ti ljudi stvoreni, rođeni u Splitu ili su neki uvozni Hrvati koji zapravo nemaju osjećaj ni za otok, ni za obalu, ni za more, ni za ništa. S kim mi ovdje kuburimo? Ko je tu zapravo tu krivac, ako je krivac, jel? A ko je krivac? Krivaca ima više, ali uglavnom znači politika, to je tragedija kod nas. Sve se pokriva, jer recimo i ovo se naziva stručno povjerenstvo. Da, ali ne može biti sve politika. Tim, nema struke nigdje, isključivo je sve politika i sve ide, evo recimo gospodin Ževrnja koji je pokrenija silu ovu lavinu koncesija i izradu ovoga pravilnika, tako znači te ne pokrenjati onu kriminalnu strukturu, evo sad vidimo kako je nagrađen, ušao taj dio ono vodove za te slivove, pitaj Boga, teško izgovoriti uopće to izmišljeno, to radno mjesto. Šta ne postoji, šta je radila Austrija pa smo mi to betonirali, mislite na to? Aha, dobro. Vidite, može li se u facu reći nekome ti mrziš Hrvatsku, ti mrziš ovu zemlju, šta ti tu radiš? Jer to se smije izgovoriti nekome ovdje? Ako mogu ja, ako to izgovoriš, bit ćeš tužen. Jer su ja sad imam konkretno društvo, Marijan i ja osobno imamo 3 tužbe. Puno blaže rečeno nego što je to rečeno. I to od strane institucija. Dakle, oni sredstvima, proračunskim sredstvima mogu se beskrajno tužiti, mogu nas beskrajno, jer ih niko ne kontrolira. I oni troše, umjesto da troše ono što sam prije pričali o benama, kako se siku stabla, umjesto da se troši na to da se pošumljava, da se uređuje, da se urbana oprema uređuje. Dok konkretno pričamo, kako smo pričali već o benama, urbana oprema razorena, kad tražiš da se popravi koja klupa ili da se postave ili koji kanta za škovace, nema para. A za tužbe sudske to ima. Evo, moja kolegica je baš rekla vezano za svoju struku, znači ona u građevinskoj struci, da više tamo nemate ga nikoga iz građevine, nego to je sve uglavnom su pravnici. Ja sam recimo to doživio i u borbi protiv namjere spaljivanja smeća i otpada u cementari Cemex na Leševici. Cijeli pravni tim stručnjaka se bavija s menom i s mojim izjavama i došli su mi i rekli su mi da će me tužiti i tako dalje. Znači oni isključivo idu, tu se mora paziti na svaki zarez, na svaku izgovorenu riječ, tako da dobro, ja baš i ne pazim, ja volim reći onako kako je, ali to je činjenica. Mi imamo posla sa pravnom strukom koji znači gledaju svaki zarez, svaki detalj, kako će pravno uobličiti tu prevaru bilo koju rade. Hvala Bogu ako ste konstruirali društvo da tako funkcionira. Oni postoje ljudi koji mogu reći šta misle i koji mogu reći da ovo što se događa je u stvari ugrožavanje nacionalnih interesa i naših života na koncu, a to su vijećnici. Ono što vijećnik izgovori i ono što se vijećnik odluči, bilo županijski ili gradski, nije kažnjivo. Oni mogu govoriti šta hoće, ali oni to ne rade. Oni to ne rade zato što se dogovaraju po političkim strankama i sad bez obzira šta jedan čovjek misli, oni moraju dignuti ruku kako su se dogovorili u nekakvoj koaliciji, u nekakvoj stranci i tako dalje. Mi smo u jako nezgodnoj situaciji sada. Znači, ovo što smo malo pripričali o predstavniku udruga u toj stručnoj komisiji, mi nemamo nikoga ko će nas zastupati u županijskom vijeću da kaže šta mi mislimo o tom predstavniku. Zato što mi ne možemo tamo govoriti, a vijećnici nemaju pojma
i s obzirom da oni ne mogu biti tuženi za ono što izgovore u županijskom vijeću, imamo jednu ideju i pozvat ćemo ih, sve te klubove kod nas na sastanak, da im kažemo sve ovo što smo ovdje rekli u eteru, jer će se pravi da to nisu čuli, ali ako njima osobno kažemo, onda ćemo tražiti od njih da se to iznese u županiji i da pitamo kako može se izabrati čovjek koji je i do sada radio loše odluke ponovo. Kako se može izabrati unutra čovjek koji ima građevinsku firmu, koja dobiva poslove od gradova i koncesionara, znači u sukobu interesa je bez daljnjega, jer ne može preživjeti bez tih poslova, u tu stručnu komisiju, što je zabranjeno zakonom. Kako je moguće da se izabere Saša Horvat u tu komisiju? Kako je moguće da se izabere, ja nemam, sad ne znam, ali treba izanalizirati svakog čovjeka unutra, oni smiju govoriti. Mi ćemo probati njih natjerati da govore. Znam zašto ja nisam niti jednoj komisiji. Ne bi me mogli kupiti. To je ono, u svakom slučaju naći ćemo par tih političara koji će htjeti s nama razgovarati i nadamo se da će, mi ćemo pozvati svih pa ćemo vidjeti ko će doći i nadamo se da će se ovo što smo sad ovdje govoriti i u županijskoj skupštini. Ono što smo mi tili na početku je da, znači, svaka lokalna zajednica ima svog predstavnika u toj skupštini, pa onda neki građanin kaže nemoj mi to tu raditi. Ja ću sad pitati u selu jer se meni to sviđa. Dobro, ovaj razgovor je jedna prevencija gdje se još mogu stvari nešto dovesti u kolosijek, jel? Mogu se dovesti u kolosijek toliko što je sad na 4. županijskoj sjednici neki dan je donesena ova odluka da se taj Marko Bertolino stavi u tu komisiju, da se stavi taj Saša Horvat u tu komisiju, ali je donesena odluka da se promijeni odluka od pred mjesec dana u kojoj je u komisiji trebao biti neko iz sveučilišta u Splitu, a sad su odlučili i rekli su neće biti niko iz sveučilišta, nego će biti iz Ministarstva financija. Ta komisija ima maksimalno 7 članova. I kažu da ako Ministarstvo financija hoće biti u stručnom povjerenstvu, onda ono mora dobiti to mjesto, pa su izbacili sveučilište vanka. Može li biti neki Sirijac, izbjeglica u tim povjerenstvima koji nije ne zna nikoga, ili neko iz Belgije, šta ja znam? A ja mislim da bi bilo najbolje da nađemo nekoga na cesti, da bi to bilo puno bolje od ovoga što je sad izabrano. Pa, baš imam tu ideju neku, da čovjeka čisto skupite, objasnite mu neke stvari, da on samo digne ruku, ne digne ili da neki prijedlog, jer ovo ide, ovo neće biti kraja, ovo je sapunica, ovo je Dallas, ovo je, ne znam šta je ovo, dinastija. Amo? Šta je on htio još reći? Pa ništa, evo to što je kolegica rekla. Znači da bilo koga da nađemo sa ceste, mislim da bi puno, jer ta terminologija povjerenstvo, znači to ukazuje na povjerenje, pa onda recimo stručno povjerenstvo, znači ukazuje na struku, jel? Niti ovdje ima povjerenja, niti ovdje ima struke, niti ovdje ima opće dobre namjere, niti ovdje ima čisti kriminal koji je uobličen u neku pravnu terminologiju. Znate što je struka? Struka je kad neko 40-50 godina radi taj posao. Da, točno. I on zna i osobno svaku cijev, svaku vidu, svako stablo, o čemu već pričamo. Onda je to struka. A ako imate neke koji su jučer zaposlili, imaju 25-30 godina i nemaju pojma o ničemu, a zapravo primaju plaću, onda to nije struka. Da, samo što struka ne podrazumijeva samo znanje, nego prvenstveno podrazumijeva odgovornost i dobru namjeru. Ovdje nema ničega od toga, ni odgovornosti, ni dobre namjere. Struka podrazumijeva i etiku. A to ne postoji već dugo u mnogim strukama. U našim školama ne postoji već dugo. Ali... To je jedan pojam koji ne stoji iz hrvatskog rječnika. Evo ovako, ja bih volio stvarno kad bi neko postavio pitanje, kad bi neko se uključio ovaj razgovor na 631-144 i evo ako ste zaboravili još nešto ukazati, ja bih da malo još zasviramo pa nemojmo se ponavljati, recimo još neke stvari koje su interesantne, eto tako. Pa jedinu. Ajmo zasvirati, ajmo. Kad je
leći, baš je šteta što nisam njen. Tako lijepa, jedna od onih što kvare san. Tako lijepa, bolje pogledaju sam. Tako lijepa, tako lijepa, tako lijepa, jedna od onih što kvare san. Tako lijepa, bolje pogledaju sam. Ogledalo joj treba, to ogledalo zna sve. Njene tajne kasnih sati, njene žene uzdahe. I svi jastuci od svile, paze njezin nježan den. Trebalo bi na njih leći, baš je šteta što nisam njen. Tako lijepa, jedna od onih što kvare san. Tako lijepa, bolje pogledaju sam. Tako lijepa, jedna od onih što kvare san. Tako lijepa, bolje pogledaju sam. Tako lijepa, jedna od onih što kvare san. Tako lijepa, bolje pogledaju sam. Tako Javno je dobro. Nekako zvuči kao javno dobro i onda zapravo se i trudimo oko tog javnog dobra, nešto kazat. Radimo i te emisije o baštini i onda postavlja se pitanje šta je to baština? Je li nekome marijansko stablo baština, ili nekome stina, što je neko nacrta nešto na stini i tako dalje. Pa evo, Vladimira, od kad ste vi krenuli s ovim? Kad ste vi počeli se baviti ovim stvarima? Naša udruga osnovana, mislim, službeno u 1.9. pre 3 godine, pa sad ne znam, neka neko računa, a radili smo još jedno 6-7 mjeseci prije. Srđanova je najstarija, koliko ima, preko 100 godina? 1903. osnovan. Društvo Marjan, to je 1903. Organizirana zaštita prirode na ovim prostorima je počela organiziranje Društva Marjan, evo i do danas to radimo i pokušamo. A Željanova se u biti ova udruga, eko udruga se osnovala zbog Cemeksa i zaštite Kaštelanskog zaljeva, zbog spaljivanja smeća, to je znači koliko godina? Jedno 5. Dosta i preimenovali smo se, bili smo drugo, pa smo se... A to je, dobro, što je s tim Cemeksom, jer vi uopće imate tamo kakav upliv, kontakte, neko spoznaju njihov rad i to, jer uopće vas... To je jedna jako složena priča koju smo mi kroz 8, mi smo biti imali 8 održanih prosvjeda u Splitu, uglavnom Split i Kaštela, na Splitskoj rivi, ja mislim su bila 4 ispred županije, tako. Jedna jako složena priča i što je bitno za njeno razumijevanje da ona ide u paketu. Znači projekt Lečevica,
kako ga mi zovemo, centar za manipulaciju smećem, ne za gospodarenje otpadom kako ga naziva županija. Znači taj projekt i CEMEX, namjera su spaljivanja smeća i opasnog otpada je jedan zajednički projekt. Ide u paketu, ali to je sad dosta složena priča. Imaju li ljudi koji donose o tim odlukama neku završenu školu? Jer je iko od njih išta zna recimo o ekologiji, jesu završili ikakvu školu? Pazite, ekologija, što je rekao pokojni Lerotić, ekologija je jednako odgovornost. Mi smo iz našeg rječnika, općenito iz diskursa političkog i narodnog rječnika, mi smo izbacili tu riječ odgovornost. Ona više ne postoji, niti ja mislim u knjigama i u leksikonu. Znate, mi do neke 2008. nismo imali PET ambalaže. Ko je znao za to? Bila je staklene su boce pa su se vraćale bile... Pa to je baš pokojni Lerotić, to što govorim. Deterđent je bio u krpama, imamo danas još krpe od faksa i tako. I onda mrtvi ladni pričamo ovdje o odvajanju, razdvajanju smeća koji smo sami stvorili. Pa niko nama nije Bog s neba poslao PET ambalažu. Znači mi smo je sami unijeli u Hrvatsku i možemo i zaustaviti da je ne bude. Čemu je problem? Ima više problema. Problem je edukaciji, velike probleme edukaciji ljudi, svijesti ljudi, a najvažnije je ovo što opet govori, znači politika. Politika vam određuje sve, ide se znači od ozgora i sistemom mrkve i batine. To je... Zamislite u Islandu, recimo, gdje je 150.000 ljudi, da oni sad svu PET ambalažu ovog svijeta naruče da žele uvesti u svoju zemlju. To je suludo, to je monstruozno. Gledajte jednu stvar što je bitno naglasiti, nemamo svi isto razvijenu svijest, znači ne reagiramo svi isto. Neko će vam i svijesti, ako tako posložite stvar, će odvojeno prikupljati i odvajat će otpad, a neko će iz ekonomije, znači imamo sve razvijenu svijest, ali ako neko shvati da mu je odvajanje otpada ekonomičnije i da će na računu platiti manje, onda će on to prihvatiti. Ili da će biti i kažnjen. On će također to prihvatiti. Znači ide se po sistemu mrkve batine. Ajmo ovako, koliko je para dosta onima koji žele sve posjedovati, imati. To je ono ko ima većega, a moga izvadi ko ima većega. Mislim, neće se promijeniti stvar ko ima većega. Uvijek će biti isto. Sad, zbog čega ta devastacija, može li se to zaustaviti, može li ti ljudi koji to žele uzimati zbog toga što misle da imaju većega, jer se može sjesti s njima i porazgovarati i reći čuj tako stoje stvari, možeš ti to, kad već hoćeš to, evo možeš li to napraviti? Evo, ja bi se ovdje uključio malo. Vi ovdje sad imate predstavnike udruga, ali prije sam si spomenuo gdje je ta struka, imaju li fakultete, imaju li... Pa u tome je najveći problem. Vi jako teško ćete dovesti da o ovome pričaju stručni ljudi, da priča da akademska zajednica priča o ovim problemima. Tim više je njihova odgovornost još veća, jer oni to znaju i bolje i više nego obični građani. Međutim, obični građani su ti koji najviše apeliraju i stalno se bune protiv nečega, dok ostali, oni koji jako dobro to poznaju, tu situaciju, jer su se školovali za to, šute i to gledaju. Zašto? Pa ja ne mogu drugačije reći nego je to jedna velika korupcija. Niko se nikome ne želi zamjeriti. Jer ako je on tamo, ne znam, šef neke katedre, onda će on šutiti radi toga da se ne bi nekome zamjerio, pa da ne bi izgubio svoju poziciju. I u tome je problem. To je ono što je Željan govorio o odgovornosti. Pa ja se pitam gdje je odgovornost tih ljudi koji su se cijeli život školovali i koji do šutke promatraju sve ovo što se događa u Hrvatskoj. Mi smo baš u vezi ovoga imali okrugli stol nedavno, tako da samo da to spomenem. Imali smo okrugli stol na koji je došao i gospodin Opara i došla je gradonačelnica. Tema je baš bila odvojeno prikupljanje otpada, držao je tribinu gospodin Stanko Uršić, koji inače često drži i nudi gotove projekte i gradu Splitu, i gradu Zagrebu, i Kaštelima održava brojne tribine, tako da on dosta aktivan u tome. Međutim, tu je došla jedna i Ljubica Vrdoljak, tako da onda suvišno će pričati o takvoj. Evo, mi smo sve ovo ovdje naveli, ja nisam spomenuo niti taj žnjanski plato gdje ne mogu doći sebi da neko stvarno miče te kafiće i sad je mene već strah, već me panika šta će oni sad tamo napraviti umjesto tih kafića. A gotovo da bi se mogao kladiti da će biti gore. Nažalost.
A čujte, mi se u biti, evo i ova izrada pravilnika, da se vratim na njega, samo ova izrada pravilnika, mi smo je gledali kao jednu preventivnu stvar. Znači da spriječimo daljnju devastaciju, da spriječimo daljni kriminal i tako dalje. Znači u preventivnom smislu. Međutim, šta se to sad pokazalo? Mi se više ne bavimo opet preventivom, to je naša ta tragedija, nego opet se bavimo posljedicama. Saniranjem štete, posljedicama i tako dalje. I to ćemo se još dugo baviti. U tom smislu, recimo, kako mi ne odustajemo, predlažemo, mi ćemo sad u županiji predložiti, znači u baru 10 županijskih središta predložit ćemo naše predstavnike udruga koji bi se svojim bavili. Da li će oni to prihvatiti ili ne, to ćemo još vidjeti, ali eto, uglavnom se sve svodi na saniranje šteta i posljedice. Dobro, može li vaša udruga tražiti da se postavi pitanje ko je odobrio Hrvatskim vodama da betoniraju potoke koji su bili slobodni u prostoru i zašto to rade? I kad su Hrvatske šume zadnji put išle posaditi neko stablo ili iskontrolirati imali termita u borovima i tako? Evo, tu se vraćamo na ono što smo rekli prije. Znači, vraćamo se na inspekcije i igru gluhih telefona. A baš o šumama ću vam reći, baš i moj kolega. Saznajte mi imena građevinskih i bilo kakvih inspektora u Hrvatskoj. Rado ću pročitati njihova imena i brojeve telefona da ih ljudi mogu zvati. Evo, Vesna Bučan je šefica građevinske inspekcije u Splitu. Ne može se javiti, jedino ako je Trevinu frizera. Eto. Dalje, onda imate šumarska inspekcija, nažalost, s obzirom da je recimo Park šuma Marjan je zaštićeni dio prirode, onda je zato direktno nadležna državna šumarska inspekcija koja sjedi u Zagrebu. Gospodin Prnjak je načelnik te inspekcije koja je intervenirala prvi put u povijesti 4.12.2014. godine su došli tu i onda su rekli da se šumom gospodari u skladu s programom gospodarenja, a rezultat vidimo danas. Ne vidi se baš iz ovog studija, ali svi ko vidi malo Marjan propada, šuma se suši. Ide li kod njih napečeno da ih sretne digdje? Pa evo, ja imam za inspekciju za pomorsko dobro. Mi imamo ne znam koliko rješenja, od kojih od ove godine su 2 koja uključuju sanaciju područja koje je devastirano. I to upravo pod upravom jednoga koji je sad novi član ove komisije, samo sad je išao u drugo isto pa je tamo član. I to se ne sanira. Oni su napisali da je to oštećeno, jel? Ali rekli su sad malo sanirajte nakon što ste oštetili, ali niko to ne provodi. Imamo rješenje inspekcije zaštite okoliša koje je propisalo također sanaciju i koje je propisalo neke kazne. Ni jedno ni drugo se ne provodi. Ja bi sad ovdje prije si ti spomenija Žnjan. A znaš gradnja na zaštićenom, na području od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a to je pomorsko dobro, je kazna zatvora 6 mjeseci do 5 godina. A oni neki nam peku jance. Oni se još sprdaju s nama. Umjesto da su u zatvoru, oni peku jance i pivaju tamo. Pa mislim, njima je ovo nagrada. Ovo šta je samo uklonjeno. A i naravno da postoji bojazan šta će poslije toga doći. Naravno, i svi strepimo. Ali ajmo se nadati, ajmo vjerovati, ajmo biti naivni. Ajmo vjerovati da neće, da će biti bolje. Ja mislim da će oni mekni pločice tamo. Ali šta god da metnu, to je pomorsko dobro i davat će koncesiju, opet će odlučivati ovo povjerenstvo. Koje su ova stručno povjerenstvo. Znate, i to je veliki problem. Jer pazite, stručno povjerenstvo je sad gore nego što je bilo. Sutra će to povjerenstvo odlučivati šta će biti na Žnjanu. Evo, ja im mogu da ideju kako će digni milijone, a da ćemo ih svi voli radi toga. Znači, ako se slušaju i žele stvarno zaraditi milijone od grada, neka počnu uklanjati sve stupove koje je meka prije, a to je 100.000 stupova barem. I sad neka je svaki 500 kuna košta što su ga mekle, to je najjeftinije, bilo i od 1200 pa 2000. Kad to sve maknu, zaradit će milijone, a mi ćemo reći hvala ti Bože da su to makli. Evo vidite, da sam ideju da ne moraju dira obalu, a da se mogu obogatiti. Ne znam, imamo nekog pri telefonu. Halo? Dobar dan. Izvolite. Evo, već je ovako Žnjana i to, slušam i to i stvarno je nevjerojatno što se događa. Mene zanima jedna stvar, dobro, počeli su recimo s tem uklanjanje. Da li je iko od sanitarne inspekcije došao uvidit gdje su išle otpadne vode iz tih kafića? Zašto se na Žnjanu zadnjih par godina javlja meningitis i takve stvari? Ko
Ko je odgovoran za to? Je li to stvar policije, sanitarne, DORH-a, koga? Niko ništa. Znači, oni će to ukloniti, a di su oni cijevi? Gdje je to išlo? Ko je dozvolio da to ide na mjesta gdje ide? Jer provjereno znam da donji dio znači nema kanalizaciju, jer bi trebale postojati pumpe koje će to pumpati na viši nivo i slične stvari. Znači, i sanitarna inspekcija je tu zakazala. Trebala je biti uz građevinsku i dok se ovo lipo rastavlja, ići od jednog do drugog objekta i gledat gdje su vaše otpadne vode, gdje je išla voda iz WC-a, iz sudopera, iz takvih stvari. Ja mislim da bi to bilo normalno. Da. A to niko uopće ne spominje. Ne spominje se meningitis koji se javlja na Žnjanu par sezona zaredom. To niko ne spominje. Evo, zgodno pitanje. Jel to zanimljiv problem? Da. O kojem se čuti. Uh-huh. I ti svi ljudi će poslije dobiti koncesije da bi napravili iste stvari. A u normalno uređenoj državi, što ste vi rekli, oni bi išli u zatvor. Ne bi nikad više dobili koncesiju, niti bi se imali pravo baviti uopće ugostiteljstvom. To je jedna sramota. Doduše ovaj put će to uredi pa će mekni pločice oko tih objekata i bit će to puno. A znam, ali gdje su te septičke jame? Ko to pumpa? Gdje je to spojeno na kanalizaciju? Svi su oni dobili znači vodu, struju. A što je s kanalizacijom? Ko je odgovoran za taj dio? Ko je dao dozvole? Oni će vam reći da sitničarite, da ko se još tim problemima bavi. Ja mislim, ako je to javno dobro od posebnog interesa. Mislim da je to jedna od osnovnih stvari, znači spriječiti neko zagađenje. A to je se konstantno dešavalo godinama. Znači godinama oni svoje vode puštaju ko zna di. Trebala je sanitarna inspekcija doći ili ko je već zadužen i lipo svaki objekat kad se ukloni pogledat. Gospodine, di ste vi vaše otpadne vode puštali? Amo čak, kazna. Ko je dao odobrenje da vi to možete raditi? Pa prozvati i njega, pa i njemu kazna. Samo to se ne može u ovoj državi desiti jer su svi korumpirani, jer su svi plaćeni i svi okriću glavu. A što je najgore, i narod je postao svjesan da na malo stvari može utjecati i mi smo svi isto počeli okrićati glave, žuveljamo doma i niko ništa ne poduzima. I sve se svodi na to. I to je slika cijele ove države u svemu. Eto, to je problem. I to je moje mišljenje. Eto, hvala lijepo. Ne znaju oni šta znači biti gladan, prema tome očito je svima dobro kad je tako. Evo, ja bi se uključio u tu priču, jer upravo je cijela ova emisija počela upravo sa tom septičkom jamom na Benama, doduše ne na Žnjanu. Na Žnjanu, ovdje, ko je nadležan? Sanitarna inspekcija, definitivno. Jel ona izašla na teren? Oni će reći, a mi ne znamo, nije na niko prijavio. Pa to je apsurdno, ako svi građani znaju da je tu, pa zašto treba uvijek građani neko prijavljivati? A ja ću vam sad reći ovo za Bene. 5 godina mi prijavljujemo. 5 godina da bi tek prošle godine prvi put izašla sanitarna inspekcija i rekla da nepravilnost postoji. Ali šta je još najgore, doslovno 100 metara od Bena je sjedište javne ustanove za upravljanje park šumom Marjan. 100 metara. Oni jako dobro znaju da tamo septička jama propušta. Njima je to prvima rečeno i oni kažu ne, sve je u redu. Mi smo bili, sve je u redu. Da bi se ipak nakon 4 godine pokazalo da nije u redu i sad kad se to utvrdilo, kad se definitivno dao nalog da se to sanira, onda ovi koji sudjeluju u dodjeljivanju koncesija, opet ti isti ljudi sjede u istom tome povjerenstvu i opet će sutra dodjeljivati koncesije. I to je ono zašto smo se mi pobunili, da je ista osoba i to još, da zamislite koja je to sprdačina, da bude predstavnik udruga, a ovdje su predstavnici udruga. I sad predstavnik udruga koji iz Splita, koji je dodjeljuje upravo tu, koji zna za tu septičku jamu, opet on dodjeljuje bez da se sanira i pored naloga. Zato nas je strah šta će se dogoditi na Žnjanu. Ajmo, pa vi mislite... U svakom slučaju ovo je sada pozitivno šta se događa, ali moramo ne 4 oči otvoriti da vidimo šta će se dalje događati. Ja ću vam dati primjer pored Makarske. Dakle, 7 dana sam ja morao zvati sve moguće državne institucije zbog uništavanja državne imovine. Niko nije, ni policija, ni niti jedna inspekcija, ni kapetanija nisu došli na teren i meni su na telefon rekli slikajte vi to pa nam pošaljite. Jel vam jasno čemu govorimo? U Splitu sanitarna inspekcija, zvao sam njih na sve moguće telefone da cijev od ilegalne zgrade na Dujlovu završava ne u more, nego na plažu i da raste trstika pored toga i smrdi i opasno po život. I niko nikada, rekli su isto slikajte pa nam pošaljite. To imate u park šumi Marjan, dvostruko zaštićeno području, kulturni krajolik,
pad Dobro. šuma i Evo, nemamo više vremena, još minutu. Evo, samo ja bih rekao, nije to samo pitanje, to je pitanje i Kaštela, mi se i tamo borimo isto protiv kanalizacije, prijatelj mi nedavno skoro umra, ali šta ljudi trebaju znati jednu bitnu činjenicu, nije to samo pitanje kanalizacije koja utječe u more, imate vi i crne jame koje recimo iz Dugopolja utječu u rijeku Jadro, i to i gospodin Ževrnja jako dobro zna, možda je zato i postavljen sad ovdje gdje je postavljen, znate, to je još jedna posebna tematika. Mi imamo i u Supetru isti slučaj. Sa istjecanjem septičke jame svake godine i nikad to ne dođe nigdje u javnost. Dobro. To je katastrofa. Evo, malo smo zamutili vodu, ako ništa onda bar mi. I ja vam zahvaljujem što ste bili u gostima, dakle javno je dobro. Srđan Marinić, Željan dakle Jurlin i naša Vladimira Maskarel, neumorni borci, ima vas još, pa čućemo se. Eto, hvala lijepo. Hvala vam. Hvala vam. Moj radio, Radio Brač.